ama sa tenen patay bio patin katang wen biting le brit an ve zo si ni tha pa kain bole biting le tu ni tha tu do don bu na e nei ti di hi ku Dr Seilen hau ti ama hi person ku army ke no a hi in ama ako na ti ni tha hi tu do le don bu na in ngai di hin tin ikim matang chon pu na phat man tam ta the brit nen ti ti in abe na tunga ke patu kain tein ting le opposition tampi jong le ha sa na tampi jong le ha to ta boi na tu nong wa tu tunga lo thing ta so extension nen kai tai the di ovin ama sa pen congress ka ga boling bit minen ting le hi ti tu ni tha ai sei khom di hi achievement in a penu so extension ke kai tai na ai ni tam ta jong akipa lo jong ti nen ti sei di hin ti sei ma sang atun ama sa pena ku Dr Seilen ama sa pena ni si di wa ka dei tu lam kai kha hi na mi pi te ni tam ta in sei sit na dem na ti hoi ti ti na thu ham ti som lam te ne ti ti di leo chen pat hon ne in tu ka het no mo ve henge ki pa mai tu na chimi dia na thui la ho sei khom na thei diu mun phat pha mo hi pathen thang wa men pathen mini ka mo pha ngam ji pon a hin tot le ta ayong hello adi ta khada sei dinga chu ken ka chama ka sei them lo ji yang mai tin forgive them, Father, for they know not what they do not know. Tiridan tacho. Ti acho ki thu thaina. Ki pa me tu abana ina ta ti de tu ti achievement iti dio ha tu tunga so extension ding pato ta ne ki tinunga alang ka dai gela hele hin kai do tu lo hin na khat jong a hi alang ka dai gel ki na hele ki pa lo na ki nen ti mi pin he them lo ho jong tu social media jong na na mu de hin tu ki sei ho la ki sa ho mi pi ngai dan ho jong tu ne he them ma di ka ta sanen ti chung tang thu a hi specific ta kain point out masangin nang ti da general la samkhat nang ma perspective nen sei ti no lang ting abana in question to kain bo ki question chunaga le docket ngai kema perspective wa tu hui nunda hin se ham abang ki pa lo pa lai ma sei dinga bang chu athu hi ale kha a printer he kitchen chat hi ai bang a language tham khat legal language chang yaw zet chule a power hello sap power hen ten hi chi a hi lung thim se kan je lovin kitchen ta het thei lo ji o hin ten level khana chu hi chi thu hi ekat beswajil ti pau Supreme Court Senior Advocate Delhi ampan yong hoi ta explainable hin kichi chana chule power corridors ekat journalists ekat news bol hon yong article ke he na yong thumlali ham kichi ta azi hin ahin la eho la hi judgment wants a ball num pon thing hang langa ho hello ti chu noise na hello asim thailo le kha hello sa pa hello ta ti nia ko na za so sa win interpretation chum ana za kha hello le het chin lo ya long gel chum nei lo wang chun het theme the in e hola ukil long pang na lai Delhi base na lai army lang officer major lang gayong exposure nei tua yung in lang hilowa metropolis tunga ama ho kisanen yung ji Supreme Court Advocate pan explainable ho article hong do ho ave nuwa a het thilo ha ila het nom lo ham din mun khat he chiwang ke yong ka long dong thwe hi along han na no mo sa na yong chu tu chunga
SO extension to kisaya kichi na integrity thu ti tabang alona national highway KZC and statement na so tabang chu akisel gua akisei do lo ma sei chi nom lo na din mon la lo wa explanation hi chi hi tia KZC ang statement am hon so e kai now pa hung kisu do ke no ayong UPF ta ki hona statement ng kisu a newspaper ho in yung hite cover ay la sim the hethe hon apun pun na layo he kalung dong ay cho ang sit na hilawa kalung ma ole mai kalam de thang to ki hot job hot ham ka ti he mail ho to connection nei khat ho tam ay lo wa la SO chung chang he in the past masanga lungnok mo na nei wa hichi baggage chu an pu lu wa hichi mid be chu asana ma ka ngam khe po akibe wa music chu hichi color chu amu tong kiloen alung hang ding ki phin ding he phaya cheng ho he he wa sanga ching ja u hena thang pia amwa wang ko lung gi mong mong wa tai tu chunga hang so do he iso pi ho na ga ho na comment an bol he tai ki danga sa o he hichan ge ya SOO anatinova phai longa hon assembly nyong government nyong atina haya kilhaya na chang sela hong leng do ai chong chu black and white SO agreement first page yong adita chu classified so do lo de hin mi pin an jol ha khel khan de ta first page chu ka su mong mong lo hi chi wa nga yong chu ai mi lang ho het num lo ha a het thai lo ha ni thumita WhatsApp group dung debate explanation yung ki bola bola yung tama ay wanga tu last minute nga masangge ang chu hethim lo lai henum lo ab khetalo na lai he chu ay le ki holung gela chu na changsala min chu banga tina kileng do ta tu 2008 da chu SO agreement chu within a negotiation ho ailola SO ground rule agreement he within the Constitution of India, the territorial integrity of Manipur, kichai cho aile alanghana TC demand la was territorial integrity le demand uski kallo cho within Manipur hi ja irrelevant cho ai wanga Congress government ibo BCM en cho an head du tai cho mail ho amipi long hall ne hekate constitutionally territorial integrity chu article 3 in clear explain bola relevant law chu rumum law chu any district any state article 3 constitution cha sang pen here central government a health chu I chong chu explainable law ale tu chu 2008 a significant chu territorial integrity chu la do dikati chu thekta ka se chu Constitution of India says chu myang a hope so hita Ekihou na diu he chi chun territorial integrity thu chla don ka tile mo na se chu territorial integrity in constitution space nei poi pan mo na nei lo ye ahin hai tol mi ho na het na hal long hol na ma ki kwai mai mai hi atiu chu atu ti le ke hethem ve no den mon jaw e chu government of India chun e ho ki hula phai tol mi yong a di lo chu e chu ani na Indian citizen nei chu chu ali jwa ka se to ti e lo khe thim wina ai like clause kat hang dut ki taw te ka ti jo third clause hi chi chun cleared and spell out ball hen Home Minister Pan there will be a negotiated political settlement with KNO and UPF ti chu Constitution of India ti na hin chi chu hang dut te ka tu le da thei lo ta chu e chu ada hawal territorial integrity cha la do dio a territorial integrity chu constitution ti ki sa hi yong le a mail ho lo hol nam ti banga cho a kwai dan di wale e ho demand pa che legitimate ma ya a kwai ho ta cho atuti le tu ai kum som ni masang ai lo le 2008 a ko nan ki kai chu hi chi ta bang clause chu lo chu I demand chu Manipur song he nai ai wa chu ayong chu political dialogue ding ti ham ai lo le constitutional legitimacy ti chu clear ki spell out lo chu DC his yang che mai te within Manipur al to chu I demand third me ko na TC ko na UT hong ki khel pa na chu 2008
agreement chu revise bol ngai te ta chu I demand ki help na chu ai chia chu negotiation ma amon yong kem ma pa khat consolidate bolu ti sensitive area violence am lo na ding and relocation ma bolu te te okay ke chu chu bol wa ground rule isim to wa constitutional agenda pa yong chu to go chi ha the ni ding a khoi di wa la a phai ta ki kinop ta alanga langa compromise ki bola negotiation settle ki bol chu ding a chu highest achievement chu a negotiation within the constitution of India ki bolde teacher. That means it demand uchu chitai lo chu ke hunading platform thei lo chu. Constitution of India to acknowledge officially a bol pi ta chu. Chu milestone chu. Ai le chu ai thei lo ho e tam thei ve ta ai wanga chu Apple card khadang Apple khad si na la dang su mon thei khadum ya na pau le ma. Chita bang chu so ke ai nghe sa ki pa o me kalongela chu tu chu nga wang kum hi ayo wa kum ni la ke wal ta chi hung ke hang lu tan constitution aspect ke imi piu ki pa tan te ki ti chu ho khatte yo ki pa mala la so ho ta san lo ding KZ si ho ki resign ding people's movement and atol ding pa hausa ayeng sula amei lo la ki chat lu lu wa na go yong lung dong ai mi ho chu ki he thei lo ha I phat lo ha ole ing lo ha ki he thei ta lo chu eng ka repeat he aban in ke tin na sa se mi ti ho ki pa lo na ji te ni chu duty ti thu ma la Manipur chu isu ke duty na e ai le ti integrity thu chu close pen chu akila do nai lo ji a chu I thu mu to ki kala he ki chun am overshadow abol he a next point na negotiated political settlement ki pen chu ya Manipur Territorial Integrity ki pen chu overshadow abol he itu ya la kilhen nei bo we si dong he theory ai ki ne ki ai hen som ta khat ne te in te ki territorial integrity chun na constitution chu overshadow abol jo lo pi chu Jharkhand ki cheminga ayong chu kum som li che ya Bihar assembly a chu Bihar territorial integrity chu ke thel u de ti chu apal Jharkhand ki cheminga chu reject chu ya rom hat umai chu akhon na assembly resolution ala ayong chu constitution and overshadow bol chu territorial integrity unconstitutional in a lie constitutional provision umlo territorial integrity of state or district yong na I'll hit you ite constitution of India clause chu ite overshadow dham I'll head ching dik chu integrity SO ground rule meile Bobi CM pan and head lu chu to I government of India constitution of India dungzia negotiated settlement on det chiteni chu hoi chu lin chu ham head thelo ham hoi chi yo chun koi chu hoi chu overshadow ball dham Tua clause pa constitutional clause pa chu hi han lang territorial integrity se le kyan ka sign lo dius hi chu phanaga so phano ha sign ki bol chu hilai se chu hat chi ngai so complicated rocket science lo wi chu he te la chun na sa he te la chun time bound manner ke ti yong o men na time bound manner ai chi yong time bound manner ki til chun government chun commitment khat ne ti nai chu la khanga mi danga ho ba kum som gu lang che ding ai poi ti nei lo wang ai a chu time bound manner chu hap ta khat chung de ti chu ite sei diu kum ha chung ite sei di koi government sei ding ai a difference chu it will not go on and on it will be dealt with na in a time bound manner til chun commitment chu la government akona chu aku mala azi poi ti ula chun e ho yo ne meaning si het thei lo chu koi ma government aku mala azi hi ve ta ai chu i ve na hi le government serious hi ti chu clear hi chu ali het chin du chu territorial integrity la constitution of India hoi chi len jo time bound manner ki ti lo wa khang nga che ding pa chu hoi chi yo chu di dam Then is na hin explain here for the benefit of the audience. ai le sar iti
Manipur Integrity to 2008 na pa natin EPG Infinity. hethem So lo to extend sa nakibola, I remember to azaw sa ding to het sa I let to hung zaw ta. I let masanga boni mata ki say do integrity to tu ai EPG to ma di a to mi pi so ang ai ding ang mga idanen. ami pi so sang na hi ga saying 92 le 97 ka eboi na long chu mi pi so sang dis cho ai wang a chu tua pa to ki het na chu chalai khanga chu community ni ke na chu tua he le state government and apan pi wa state government le community khat ke na chu a chong chu langa cheng a tam zo ha chu ai tu chu nga chu third me akuna chi phai tul ichen now ibit na penu security san na penu tem mi direct impact about that mi pi chu aso sang di mong chula emotional di mong chula chi chu ki he the ma chu ai chi a chu email se he amon minutely ever normal ta chu ai la a picture la ya di sei wa nga chu tu ayong he third tem se be da to ti ki na poi hi chu tu in a sei now he khat vi na ko na hong ki pa ni chu eso ki sai na pa na ai le mi pi chun ni ni thum sunga ha pa sunga digest a clear hiding chu ha sa zep vet adi di WhatsApp group ma le ka theme ho ke san yo het theme lo ha kita chu mo integrity je ai thei poi ta chu panga hai chu ala ke sei ba chu repeat le territorial integrity state government had lut chu to tuna central government and tu chung agreement constitutional of India ki settle de chu hoi ji te ni chu lin chu tip chu hepat le chu pha le clear ta be ta case is hilowa constitution le territorial integrity state and head lut pala center and head lut pa chu hoi chi chu lin jo ham hi chi se chu a het khanu le dama ta chu ilok the ta chu So aso na sir nang su lam ka yaw na zaw nang asunga Ekihou dan ho mazu si to abona na het di to hitan to na het team he a het team lo ho to Poimo lo na to oi mo ale ka Manipur Integrity uma abana hon UT Manipur su ke na dinga Ekihou ding he ti to zo thu hi ti dong a di a ai la nang to asungil he in zaw lo tan lang just ate ka na in nang to ho dong din mun ho na dong zaw lo at nang dong chu ki ho na la zaw lo hi en lang asung thui mata na het lo hi en lang ite ki sign na paper to namu ai le la mi pi ho perspective ko na EPT reaction na bolin ite ngai da na nei te da dia number 1 apat na chu lekha ong ki so ai le kenyong ka vet thei ka mu thei ta chu ka vet na ka sima ka he thei lo ai le ukil khat dong ka do thei chu ai le hi chi yong abol chu na be ta e ho la ong cha het thim hom poi ka ti lo bi chu tam ta na het chu a chu WhatsApp ba pang master se ta te hi chi hi hello he ham hello tam lom ke lo me ke my experience mi khat la ni wang chu a het lo ha ket mo sa het nom lom din mo na mai chu excuse lo ta chu is a le kha chu pha da chu na pang leng pang hi leng heng e chit a le kha chu ka vet na a pet na khet thei lo wa yong le ukil khat ko ma ka chi thei chu la hello le ko ham khat he thim khat ko ma ka che explain ka bol sa thei chu la ki het nom thei ta lo chu ai le hi chi din mo na chu wa ai le chu tu ne a chu a le kha evidence su ya chu mi hil na hilowen khat hin sei le number 1 India chu constitution chu asahang pe ne chu number 2 chu state chu ai le state government chu territorial integrity ahead lu chu tu chung SO ki kai na chu clause khat government of India central government ahead lu na negotiated settlement chu constitution dung ju ki bol he ti le constitution ja sang hi le state de ha ole center and constitution chi tha de ti chu hoi chi o chu di am simple chu na black and white chu
hichilai chu het khan po chun integrity thu chu lo ta chu constitution chu Indian constitution territorial integrity ki sei na lo pi chu article 3 a chu district ong kisneu thei kisulen thei state ong kisneu thei kisulen thei state ya ram phat go ma state tha sei mang hi thei chu article 3 a ma ya to e ho demand yong chu UTA phana chu Manipur sung hi thei talo chu e ho gam sung chu som sigi British one anadal hau akona tuni political map Manipur hi British one an same chu British ong sanga che ho gam chu Manipur ki tin a yaw lo chu Manipur ki tiong chu tuni map banga he lo chu te kan khana India map dong he tuni apa he Mughal empire khanga chu a map chu mi chu British India ko na map chu mi chu tuni India map dong British o se mi chu Manipur tuni Manipur dong British o se mi chu British ong masanga che ho gam thing lang gam cha chuma Burma sunga yung lo India sunga lo house ho wai pu na am ho gam atu tiu mai chu aya chu le set record na chu chi ku ki ho gam he tia chu achuma kingdom khana ani ki sin bo zia mai lo wang chu ma chu chu kang le pa hi ya valley song na 700 square mile ti ba chu hi ya chu kiche sa na hin tin chi atu na chu e hon Manipur isu ke gam hi lo am hon ei dal do hi su ke ki te lama na su ke to chu e ho chu phai tu la ku nei dal do pha do wa chu igam sunga ki lewa e ho gam sunga chun India sung hin a chun e ho na administration ne te ti ji a chu constitution dung chu e ho administration self governance ma thei ding chu state hilo le UT bo chu TC chele Manipur sung ya e dal do ta chu e pi num lo pi chu ji a chu government of India ne pi thei diu pa na chu UT hin chu UT chu imu di wa le ke ho masanga chu a platform a chu within the constitution of India chu omlo le chi tha thei lo chu tu chung SO ki kai na chu umai ta chu ilop di chu ai le anom lo ho hin hena sa ha ma he thei lo ham kegin mo he number 1 SO he avet tao past history je pham khat ji a en sung ki tong kha ha election a ki boi kha ha I pham khat thing noi cha wal na khat nom kha ham khe poi pham khat personal agenda ye a he tu a SO bol pu he oppose wal nga mi ki gong umai chu nam sanga amhon SO vet da na ham chu sang zo a ka mu ta chu kadi lo le chun ka ki pa I hope I'm proven wrong na atwa chu SO chu a history tu ka 2008 a kon ta elo hung ke pu do kon ta te abol ki le bol kha na tam ne ta abol kha chu ga long na do chu tu a kon do chu abol ki le mai the chu ken ka poi na spell out ka bol nom poi ai ha chu tu ni a chu to ki lo no ta SO pass history ne khat le tu a political dialogue do na pai khan ngai chu a chum chuma vet ngai chu political dialogue sunga he for example tu chu kenol UPF kitu a thakhat na table khana it dole to pa kitu ya chu ideology kitu ja chu kitu khama nam khat ding chi khat ding a chu ki hai chu hi chu a chu political dialogue hung ki pan tai to a hi chu extension ki kai ta chu mail hon tin tin chu table a khung khyo wa I demand ta kitu lo kan sei khawa I demand wa kuna chu kanung chon wa ka zam go do ka bol ko chu mi pi lo hang the chu Hichi process ki pan lo lai cho. Tu ai prime minister pa visit yo len ki pan thading din mona e mu ta cho. Alam pi tui lam cho tu chung SO agreement cho ikai ho ta cho. Hichi a chu chi het chin lo hang chu ko ai mo pu ai wang hen sa yang sit man pham khat je a lo han je a hichi pa ya le ikhat na ama ban hit atinu chu bol wa hele. Al nam again si chu Amon SO yo nam against us say good. Ama lo yo nam against you. Intentionally he lo wang ke poi. Na. I to chu negotiated political settlement to past tense hin na he chu an amata anaki ho na ho ki sei ne amata anaki ho na wa anaki ma na ki si UTA te poi ti ai le ti tu wang tu a hit chei che le hi itu government hen good kilo UT wang tu bye bye he tai ti pen hi itu ti explain na Chu bo
Tuchile classroom English grammar kilo ngai ta chula. There will be a negotiated political settlement to future tense to past tense lo picho. There was a negotiated settlement at lo picho. There will be present continuous to school ang oda wang chamot kanapan hiana. Isan gya ju kilo ngai ta. There was a politically negotiated settlement in past tense to. There will be to present continuous to. Hilayong chu lekha habe se lo hon na ado wala henge hethem te I ukil pa unyong chu ase chu Delhi based in lai henge sa kita pisan tun clear na kan tun clear na ahi I don't kita know na gi base eta ai mipi opinion pas ahi kita itu anahi kha ati si zo te pi go na nei kha ta ne na opposition ti pi dengan sorry ga repeat do lai chu itu apprehension na grammar dong correction na bolta inge ti si to ina pi go ni khata hen lang hele ite no ho ito group Ekihou ho tun na same point ti ti den na except diram hello wale UT hello wale ite lo di hele ti diram nati diwam lawa grammar lut kita chu nati diwam lawa kati huta chu chu past tense ki cha hita chu kati huta chu kati diu hello na example pha he na anjo apa chun pe ka anding na to chu likhat 1st September 2023 a background thangbat Seilen tarik thum me a thu so ta chu exam che ta chu eidan mang ta chu ai le tarik som ni me a chu MLA ho isi bang wa kisu to wa jointly separate administration memorandum home minister pa api ta chu chong chu past tense ta chu ai le che wa chu mail ha ma 26 a chu SO ho government in ko wa chwa chu ke hong le kha MLA ho sei pa chu SA chu ke hong ka se ta chu in written I led May June July sunga chu meeting ka ne wa SA chu iphama meaning define bolu te ka ti wa define ki bowling listen constitution clause dung ya define bol nga ya ke hong ukil ho ko goi wa ka vet wa le advice dung ya chu ukil advice dung ya chu state hilo le UT hidin chu common sense am sa chu yong le na thu ho ya chu ukil chamber ka go yo chu alam ho nyong UT hilo le state hidin option dang of boy Indian constitution chun ati ta chu che phana chu ke ho nyong ka bet le UT o phante ale ke kat security advisor northeast ke ho top chair bo pan ipis state khela chu UT on the demand home dila je chu ke ho dengai tu to ngai chapen number 1 to security in direct central room le bit ka kisa zo ve na ka long yang mong zon te psychological ikhat yang omente ka ti ho chu development mi ho chu secondary hin chu all in hong nan te ka bit phado security chu om phad ngai chi as UT ka thum ve ti chu ala chun chang hat het balance ke ai zo la ko mia lai mi ho tong ka kyo chu Missouri mong chu UT ani ke panai chu Rumia jong na state lu na ya tu na he la Missouri ko han se chu as UT chu kum som ni be anom be na la hen lang central fund ho chu phata chan infrastructure hi phata chan ki se man chu le state ki mole phading ati ho chu ale development point of view ang chu UT tho mo chu di ka sa wa na chu ya chu direct central rule le lieutenant governor kharin a makai diu ai ba chu legislative assembly umde e che ho chu custom culture wa house ki wa po ne administration nei sa hi chu democracy dung ya chu hi assembly na elected body hung hi nga ya chu ang mi pi president khadi so against ai la na ke long gal khat sei le amo gal dung ya hi tun UT ki mutai thing no ho hen amo EPP hidiu na member hidiu amo hen mi control de Chichu India Constitution norm dunga chu only for 6 months chu interim arrangement na 6 months yo chun election nom de
free for all hết chứ chỉ là chúng cho hết chỉ nó hết lệ as well against a pan na ding talo đi chứ chỉ hai tua hi hết thì lo iluhan nào là xịt nào he nghe à gì chỗ đi à hi là chun ai bực lo đam na à chỗ thu hết trên lo gì hi là chun thu cho hết trên thế chỗ tu na năng in chỉ host na bol ngi hi chỉ process chu ding ai bol ya ki pa ma chu chỉ chu explanation ni bol diu hạt vi bol hi thì long là ni ve thom ve som ve ông bol ta ta clear hiểu ngay chứ ipizam clear ngay unity ngay chứ dunia chu minayong he ho nam he a group khaden zomi ti loi group khan cookie ti loi ai le che ten ni chu le ki khan the no district and water a politics ang ki khan ngai lo a ji chu idemanu chu thakha he chu ai le chi a chu cookie zong ki bol le ki khat zomi ti tai tai de group khadum je thamat boy ya in lang khanang chu cookie zo ai lo le ipyam ma chu ki form na chu identity su lo pi so to a tribe ho civil society ho coordinating committee da na bo umai chu nung la chu then sin den ewang settlement nei ta we assembly nei du ya chi wa chun amin thu se de ti wa x y or z ikilhen wa ise mo chun it's a part of amin thu se du so to cha amin hi boy pi lo dis he chu central government in amin a ite integrity tu jong tu ne hoi kan explain ta ti grammar tu jong tu explain ta to abana tu ti ho tu ata ane hi tale ke no UPS tu iti din mona idin diu ham compromise bol kha diu ham ti jong ni ti ta nei ti nang ho ten point ni nang la sei ta en ti tu ati sei ta ati idin namun chu ti ta ai ni ti jong la me ti hin in mona ta san lel ne nei te na la ti te tun te ka hat na ki seile na third me gal hung ki pat tu ang ki chai lo hi chi an lo hi han lang hele na ti si hilo when ut chi hi chi condition a chu in a thumo an hi khat le hung ki nil na wa chu hung ki holem na wa chu tabang hana mi pin yong chu la government in yong state government in yong kina an lo ji a chu te ka na chu kile chung nung chon na chu thei chu tua chu officially on 1st September 2023 UT din ki peluta ala tu chung ayong extension within the constitution ta ho chu iti ki nung chon thei te ding tua chu inung chon wa le phaya tai thum me so ta bang sanga kho yo chi in tu ni ki di chu nga sanga in vet da wa hi le tua hi e ha vet da che diu chung wa ha him che diu eng se che diu chu ma sanga chu ala in any case ibola chu ikile di ham ibola ikinung chon dham I ho chu tua UT thum he du chu sam lo pi chu hin nothing option nangum lo ya chi thum chu du chu sam lo pi chu ai chu din mu na ta iti chu ko ham chu anung chon ding chu henge tu ta ki seile government wang chun to ho ni ke nong ki paket par le Manipur Territorial Integrity hi khat ve tao yong this is government din mo chu la a government chu ho to aku kizo ho to mail ho cheng khom dile hilo wa am ho delia diu hung diu che diu service hong bolu kile ho chu la cheng khom ding ki a cheng khom ho ding a chu manipura kile chu ku hem ichi phat sa the ding chu iti ki nung chon dam mi khalani na ina lo ai khat a I je a kile no mai thei ale chu chu hele ken ga te kalang sera chu kinung hei in ti cho kinung le chi so he chu te hong chu to chu kinung le wa kinung hei wa le chi ki so pon de ti diu chu ai la mong mong an e hon gam kin ya kum som se gi wa thale India independence jo chile Manipur state route 72 jo wa kum som nga wal ichan wo ri ong ki chang theilo tribal department bang chu 70% thing lang mi hiding 30% adang hiding til akile lang yo ma 70% phai tul mi ya e ho 30% am boi chat no job reservation na STR chu 33% ya e ho ki chang yo lo ma yo si a phai tul mi na la ya ala tu a chu
third main incident to gal to atua SOA yung constitution dung ju ya demanu ke on the platform government ai koi pi tao chiwa chama ban UT imu na theidu chung cho na chu I gam sungu cho chi na diu hi mi ka ma yum diu lo bi cho gam sunga ai khat UT thu mu chu le sei belen IPCR UT thu ham anjon ka seitan tua point